سويت انا خلصه وبعد خلي بالك كده. بعد خل ايه يا لول؟ الله يخليك. عامل ايه؟ ازيك يا حود عامل ايه؟ حبيب قلبي يا لول، حضرت لي الحاجه اللي قلت لك عليها؟ حضرتها لك بقى خلصان. ماشي. حبيب قلبي يا لول، ربنا يخليك ليا يا رب. عايز تاخد الشنطه هنساها معلش. حبيب قلبي. الشنطه اهي. ماشي يا حبيب قلبي. ايه ده انت ما خدتش التيشيرت ليه؟ هو انت قلت لي انت سايبه لي ما انا اصلا؟ قلت لك يا عم التيشيرت انا جبته لك يا عم. انت جبته لي، انت ما قلتليش ليه؟ لا يا عم ما انا قلت لك بس انت اللي ما خدتش بالك. يا رب يكون مقاسي بس. لا مقاسك، ظبط حالك كده وشوف بلاكين. طيب خلاص. خلاص؟ ماشي. ايه دومتي أيوة. نص ها. ايه تاني واحده جبنه ماشي مسلسلات ديت. اللي هي المثلثات؟ السلام عليكم يا حبيبنا. يا يا عم بلفت الكنز الله المرتجع. ينور عليك. مش عايزك تزعل. يا راجل ده انا كنت مش عايزك تزعل. حبيبي انت بلفت يا عم نشوفك المرتجع ما ايه. تزعلش يابا. لا يا حبيبي تحت امرك تحت امرك. اضرب بقى واحده كنزيه. يا باشا ما تخلاش عليك. تخسرها فيا. انت جبت لي واحده كامله، جبت لي اللي انت معاك ديت والمرتجع. 50 جنيه بقى الولا بتاع المخزن. 50 جنيه ايه؟ الولا بتاع المخزن. ليه وانت مش قلت لك بالحب انا جايب لك مرتجع. طيب خلاص بالحب. طب انا دلوقتي لسه بتاع الشيبسي واخد الفلوس اللي معاك والله ما انا ماشي الا ب 50 جنيه. بتاع الشيبسي خد الفلوس، ما خدش الفلوس انا مش ماشي الا ب 50 يا عم جنيه. مش خساره فيك انت. للولا جبت لي واحده كنسه. لله. مش خساره فيك. بقول لك يا استاذ معلش عشان ترجع مفيش فلوس مش كده بتشتري. طب بس اسال حضرتك بس 50 جنيه وهحسبها لك وانا بس. هحسب بس الراجل 50 بس. هحسبها لك وانا بس. ماشي تمام. حاضر. بجد من عدم يابا. حاجتك عندك وزي الفل. شكرا يلا حبيبي. سلام. انت قلت لي عايز ايه تاني؟ جبنا حاجه. جبنه؟ السلام عليكم. سلام. عندك شمع يا غالي؟ حاجه ثانيه؟ لا شمع لا بس. مفيش شمع. لا خلاص كده؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ الراجل واقع يا عم. كويس؟ شايف المصطبه وابعت له. الحمد لله الحمد لله جت سليمه الحمد لله الحمد لله. انت قلت لي عايز مكرونه وايه تاني؟ جبنا راحت فين؟ انت دخلت قلت لي مكرونه بكلمك لقيتك موطي هنا بتدور على حاجه في حاجه عملت عملت 50 جنيه انت خدتها مني. 50 جنيه. انت عارف الراجل اللي كان واقف جنبي. راجل بيه يا استاذ انت يا دوبك دخلت طلبت المكرونه مفيش حد جه وانت واقف. يا عم انت واخد مني 50 جنيه يا عم. واخد 50 جنيه يا عم. انت عارف الراجل وانا واقف هنا. اعطيت مين يا استاذ؟ ما خدتش مني خليتك. المندوب كان واقف جنبك هنا. مفيش حد جالي اصلا. مفيش حد جالي من ساعه ما انت وقفت. في يا استاذ مالك؟ اجيب لك المكرونه وايه تاني؟ ايه يا لول؟ يعني برضك. ايه يا ما لول؟ طلبتش اصلا. حبيبي يا حود عامل ايه؟ الحمد لله والله. صحتك عامله ايه؟ الحمد حضرت لي لله. الحاجه اللي انا قلت لك عليها؟ حضرتها. طب هات يا جاهز ايه؟ وانا طيب اعمل ايه دلوقتي انا طيب؟ الشنطه فين يا لول؟ اساسي. لا انت ما خدتش التيشيرت ليه؟ انا قلت لك خد التيشيرت قيسه. ده كان موجود من شويه الراجل ده. ايوه يا انت ما عم. قلتليش ليه اللي انت جبته؟ يا عم قيسه يا عم وشوف الدنيا كده وبلاغيني ها؟ يا رب تكون مقاسي بس. استنى بس استنى. خلاص؟ شوف الدنيا كده وبرد عليا. طيب ماشي. حبيبنا في فلوس واقعه كده، شوف بتاعت مين دي؟ فلوس واقعه عندك؟ في حاجه عندك؟ في حاجه واقعه. 50 جنيه. 50 جنيه يبقى هي دي ال 50 جنيه اللي انت بتقول اللي انت دفعتها. انت ما دفعتش حاجه. مش قلت لك يا استاذ؟ مش قلت لك انا ما خدتش منك حاجه؟ خمسينتك وقعت. ما هي دي واقعه منك يا استاذ. انت من شويه كنت بتدور على حاجه وطلعت الفلوس. والله انت واخد 50 جنيه من شويه يا استاذ ما ال 50 جنيه بتاعتك اهي. مين اللي خدها؟ ما هي واقعه جنبك اهي. وقعت. اجيب لك ايه تاني؟ عيد تاني. هات الصلصه. ايه ده يا استاذ؟ انا مش قلت حاجه اصلا. انت طولني. انت مش عارف يا استاذ انا جاي من الشغل تعبان. بس جاي من الشغل خربان طيب والله بس العظيم. هتلاقي بص بس كان يوم مرهق شويه في الشغل. صلصه وايه تاني؟ سواء واحد مربى يا واحد حبيبنا. مربى حبيبي. الكنز المرتجع يا عم ايه. مش عايزك الله تبقى ينور زعلان الله ينور عليك. ولا يشغلك اي حاجه. جبتها لي. الله ينور عليك. المرتجع ايه؟ من شويه؟ كنت هنا من شويه. انا بس لحد وخلوني. الله ينور عليك. محبه خلاص كده. الله يسلمك.
بقول لك ايه؟ والامانه إيه؟ خدت واحده كنز كمان من ايه؟ هو الراجل ده بيقرا الافكار ولا ايه؟ انا فعلا كنت اخده على كنز والله. انا عارف ان انت هتخسرها هتدور على فيا؟ واحده عشان جبت هتخسرها لي. فيا؟ انا عارف انت هتعمل معايا كده يا هتخسرها فيا؟ عم. لا انت كده كده جايب لي علم. يلا مرتجع عليه ومش عايزك تكون زعلان. حبيبي 50 جنيه بقى. 50 جنيه بتاعت ايه؟ الولد بتاع المخزن. الولد بتاع المخزن؟ الولد بتاع المخزن. يا عم مش قلت كده ما عدتها لنا كده. لله عيل لله 50 جنيه. طب انا دلوقتي لسه عاطي الفلوس اللي بتاع الشيبس. معيش شيبسي. ولا جنيه. والله ما انا ماشي الا ب 50 جنيه. طيب يا عم ماشي، هو برضه لله ماشي. بالآخر. بقول لك يا استاذ انت مش كده كده هتشتري؟ مش كده كده ايوه هتشتري؟ ايوه كده كده انت هتحاسب. هات بس 50، هات 50 جنيه اديها هات 50 جنيه اديها تاني للاستاذ. برضه 50 جنيه. تاني ايه يا استاذ؟ الاستاذ لسه جاي. 50 جنيه اديها له وهحاسبك ساعه يا عم انا الطلبات. 50 جنيه من شويه. أنا؟ يا اخواني منين يودي على فين؟ ايه بس يا جدعان بالراحه في ايه؟ مفيش اي حاجه يا استاذ، هات بس 50 جنيه وهحاسبك ساعه الطلبات. 50 جنيه. اه وهحاسبك ساعه الطلبات. ايه يا الواد؟ ايه يا حود؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حود. عايزك عامل ايه؟ الحمد لله يا حود. حضرت لي الحاجه اللي انا قلت لك حضرت لك عليها. الحاجة يا حود. حضرتها لي بالله عليك. حاضر يا حود. الراجل ده كان عايز موجود حاجه من شوية ثانيه؟ برضه. والشنطه سلام عندك شمعة؟ هو يا عم في ده شمعة موجود. ده جوع ده. في شمعة موجود فين؟ الراجل ده جوع من في شويه. شمعة. الراجل يلا يا لول هات الحاجه يا الراجل لول. ده جوع من شويه هنا. فين الناس دي الشنطه؟ اول مرة تيجي. الراجل ده وقع من شويه. انا الناس دي أول مرة انا شايله بايديا يا عم شنطة يا الراجل لول. الناس دي ده. اول مرة تيجي. يا عم الراجل ده وقع من شويه هنا يا عم الراجل ده. الشنطه يا لول لو يا سمحت. عم تعالى كده بس شويه كده عشان ايه يا عم. الشنطه يا لول بالله عليك. هات الشنطه. هنجيب لك الشنطة حاضر. عم ايه الشنطه انا حضرت لي الحاجه اللي قلت لك. يعني الغطاسه بتاعت امك ايه الغلطانه اللي انت فيها دي؟ قلت لك عليها. استنى بس يا استاذ. انت بتسألني ليه يا عم؟ 50 جنيه يا عم انت خدتها من شويه. هات يا سمعتنا يا غالي. عم اهدى بس. الاستاذ انا بقى. معانا انا يا عم. بس اهدى، اهدى. حضرت لي الشنطه اللي قلت لك عليها. صلى على النبي. اهدى صلى على النبي. مش عايز هزار. اهدى في حاجة اسمها هزار كده. اهدى بنهزر معاك كل ده يا مش عم في عايز. حاجه اسمها احنا هزار. بنهزر معاك كل ده مش يا عم عايز. الشنطه. احنا بنهزر معاك وكل ده مش عيب. احنا بنهزر معاك وكل ده. بص هنا في كاميرا هنا صورت وفي هنا كاميرا صورت. الناس دي كلها ممثلين معانا واحنا بنعمل معاك موقف بسبب شرف. انت ايه رايك؟ مذيع ولا ايه؟ بس انت جاي من الشغل تعبان برضه. الحمد لله. ايه رايك؟ مذيع ولا ايه؟ مذيع. طب الضحكه الحلوه